ngiyibonile le nkwamukelo yona ke-channel yakho engonqa phambili igama uxolani uphasa weningi sibile la Big 34 kusifundazwe Mpumalanga the place of the rising sun la sikhona khona sihambeleke udokotela inyanga yabantu umlondi wakadlamini ubheka amakhambi esintu sithi wonders of herbs sibheka ukusenza kwama herbs ukusenza kwamakhambi mexuthi wehlanganisiwe ukuthi asebenza kanjani ukuthi aphazamisa izinto zakho noma asebenza kanjani ukuthi alungise isimo sezinto zakho esihlangahlangene dokotela sikubingelele. Ngiyabonga kakhulu umsazi umbukeli. Hayi dokotela namhlanje yena ngifuna sinikele umbukeli la sisize umbukeli ikhona yini into ethi ngempela kuyiqiniso ukuthi ungaya kumelapho endabuko othile ukuthi ayokusiza kwethwasise noma ayokhuphula isithunywa noma akusize ngazinye into ezithile efuna ukuthi zihlanganise isimo senhlanhla kodwa egcine sekucuya ethathe lesimo sakho lesi senhlanhla sebenze ngaso yena into enjalo ingamanga noma iyiqiniso kuyenzeka bangakwazi ukwenza abalaphi bendabuko lokho. Cha ngibonga kakhulu umsakazi lokho kuliqiniso kakhulu lokho kuyenziwa futhi namanje futhi kusenziwa lokuthi uthi uyafika nje umuntu uthi udinga usizo mhlambe bese ufike uyayibuka leyo nhlanhla yakho ukuthi cha le nhlanhla lo muntu yini kakhulu bese uyakhona lokuthi ayithatheke nokukuthe noma ngithiwa mhlambe usangoma or nesiphiwo mhlambe uphupha kakhulu lokuthi uma uphupha njalo nje uphupha kakhulu uphupha izinto zenzeka uhamba utshela umelaphi endabuko akubona bonke abathandayo nabo nobajabulisa lokho kuyenza umunye bese yakuvala ugcinene imhledla yakho siyaphazamiseka amaphupha akho saphuphi kahle sohlezi ukuphupha yena futhi. Ukuthi lokuthatha lesimo sokuthi mhlawumbe umuntu ophupha njalo angazithebula lesimo ukuthi sisebe kugcine sekunguye ophupha lezi zinto kufanele ngabe phushwa uwe kube uyoyibonayo noma soke ithatha nje akuvale uzoyithatha ukuthi msakazi uzoyithatha akuvale kuzobe ngingancikanga ukuthi mhlawumbe ufuna lokusebenzisa uzathatha ayivale uzobona ukuthi shothi mhlawumbe idlozi lakho linamandla or isithunywa sakho or uNkulunkulu wakho unamandla athi ngcono yenzele ngikuvale uyayibona into leyo akubese uthebula into le inhlanhla yangakho kuyenzeka nje ukuthi kakhulu nje kwevamisa kwenza ukuthi umuntu makayothwasa agcine wakhona agcine sacabana nabogobela kwenziwa imicabano nogobela ukuthi ugobela mhlawumbe uthi ugobela mhlawumbe emvokalo wena sokufuna mhlawumbe umuntu ufuna ukulala nawe uyabo afuna ukulala nawe athi ucinisa ubudlozi uyabo amagama bakhulu babakhiphayo lawo omunye akuthebulela inhlanhla yakho uyabo lento ngeke ngayikhuluma nje ngaphambili ngathi mina yabona mangabe uyinyanga kuyenza ukuthi inyanga ithebule inhlanhla yakho asisithi mhlawumbe nifile kuyo nizokwenzani nizolashwa uyabo ifithi mhlawumbe inyanga nibofaka imali emakhulu inikele imali ensimbi inikele endishini ithatha le mali entambama le mali beniphonsa la endishini ithathe ifuthe ngayo yona ithi bonke labantu bayafaka imali la abaphinde bankhumbule uthothi lenyanga ayikusizi ngalutho empilweni uyaya kuyibathe kodwa soluyela mhlambe uthola umsebenzi usuna 3 years to 5 years soluyaya kuyo umsebenzi awutholi ukholelwa kuyo nje uyakholelwa kodwa kuye ukuthi ngahle kwenzele kodwa ubathe uyabuka 3 years to 4 years ayikho lento ayenza lo muntu yabo into eyenzakalayo leyo kube khona umndeni ozokholelwa mhlambe kuba bathizeni ukuthi hayi thina la khasi yakubani banyana noma ngithiwa bayambona kayizinto abayifunayo kodwa bana ukuthi nje siphila mabake baya kuye nje hey kuthi damu noma athiwa kukho lutho alwenzile ukuthi nje damu usuka lo muntu athebuleni usuka athebule into eyinhlanhla yabo uyabo lento ifana nokuthi ifana nakathi inkulu mangeze ngithi mina uyakhona ukuthebula inhlanhla yehlanya uyabo lokuthi uhambe uthenge lokudla esigangeni leyo process langangayikhuluma leyo nakhona ngokwenzeka kanjalo mangabe umuntu anesitoro kuyenza mhlawumbe maceda isitoro uqeda kudayisa bese uyathanyela lapha buthe yonke enhlabatheni athatha ihlanze nemithi yakhe afuthe ngayo athi nina nonke eningenafika la store sami niphinde nibuye nakusasa uyothi mawudlula lapha ufuna ukuthenga futhi noma ngenasidingo nje nethi nje mawunemali uzothi uthenga into ongayifuni uhambe lapha uyitshotho thenga impuphu ugcina sophuma nethini namabhontshisi lapha uyabothi imali ukuthi ungabamba imali lapha sobona lokwa nalokwa ka my friend uyayibona le ndaba kusuke kwenzeka kusuke kuthethuliwe uyabo ufike lo muntu athebula inhlanhla yini lo muntu uyabo ufana nabo nenhlabathi yasekhasini ukuthi mhlawumbe lokugembula khona yisiyayithenga sizinyanga sithi hayi sikhulume mhlawumbe nosebenza khona sithi hayi babothi bantu masabangene bonke besemva kuyathanyela ubuthe lo nhlabathi leyo niyakhona ukuyisebenzisa labantu le mali mabayifaka ekhasini ibuye yakini uyabo niyenze kusolo ukuthebula inhlanhla lo uyabo le nhlanhla yemali isibuya ngakimi kodwa lapho ngisuke ngingakamvali mangithathe leyo nhlabathi ngisuke ngenza ngalutho kuba khona ukuthi umuntu bamvale ukuthi bamvalile ukuthi lamaphupho angasayidade kuthi uyabo kuba khona ukuthi bamthebule bayithebule inhlanhla leyo kodwa lokwenhlabathi na konke lokho ngisuke nje ngizenzela ini ukuthi ibhizinisi lami liphakame
labantu bangikhumbule bathi mabafaka imali ephoketheni baqabange mina ukuthi hayi ngihambe ngiyothenga le kwabani ngihambe ngiyothenga u-right lo ngihambe ngiye kuye noma kugula-ke kanjalo nalo nyanga uhlezi uyikhumbula nje sonke isikhathi ukuthi hayi le nyanga le i-right le nyanga le i-right ubatshele lo muntu ungakusizi ngalutho sona 4 years to 5 years uyacaca kwenze njani kodwa soluyaya lona ubona alibona iphutha futhi wena la ukuthi one day kuyawulunga. Usho ukuthi ngamanye amazwi okuvezayo udokotela ukuthi uma kungenzeka umuntu ovama ukuthi ephuma yothenga impuphu abuye sephethe into eziningi esitolo esithile kungenzeka usekunokuthila ogange ngoba usunokuthenga into obungayidingi ukuthi mufendle iphinde sengithengile rice bengalifuni rice likhona la endlini so uthenga izinto vele onazo kuyenziwa kakhulu ukuthi kusuke kuthethulwa kusuke kukhandwa ngebhizinisi masikhuluma sithi ibhizinisi liyahanjelwa kusuke nayo kwindlela yakho yokudla kodwa lengakufuni ukuthi umuntu ufike kuye mhlawumbe uyafutha kuyenzeka ufike ukuthi uzofutha emva sothatha amanzi akho lobofutha ngawo yebo lokuthi awuthotha umuntu athi hayi kahle hle wena ufuna sibe nesimo sokukufutha kodwa uthola ukuthi kahle hle nalesimo sokukufutha asidingekile kuwe leyisenhle indlela abona ukuthi okay ngoba uyagula lo muntu indlela ezombamba ngayo ukuthi angithi mina ufuna ukufutha kanti amanzi sengiwafunela mina kodwa yena into yakhe bingadingi ukuthi afuthe kuyenzeka kanjalo kuyenzeka kakhulu umsakazo uthola umuntu usubuthwa yini indlela ukubutha inhlanhla yakho leyo okusho ngamanye amazwi uthi dokotela abantu abangajabuleli ukuhambe befuthwa nje ukuthi lefutha kungena tholisisa ukuthi ufuthwa ngoba kwenze njani lento ekuphethe iyasidinga lesifutho vele futhi uma usufuthile iba nesiqiniseko ukuthi amanzi ohambile wawachitha yebo ungathi ungawachithi wayeke ayekelwane yebo kodwa-ke asengiphinde ngikuhlabe la ukuthi uthole mhlawumbe ufuthile washila amanzi kuyenzeka mhlawumbe ufikile kudokotela sekuyaphuthuma bakhona kufanele bese nawe uyakubuka lokho mcolo ukuthi okay mhlawumbe bekuphuthuma mhlawumbe uthi hayi ufutha lapho uma uqeda funa siyemfuleni yabo thola amanzi ayasala kanjalo kodwa lozothi nje vele nje uthi ungachithi nje washiya khona lapha wena kodwa sizokwenza ngawo khona siyabona nehlanhla lifuna ukuthatha bekunene nicaphele bekunene nanokuthi nje kakhulu labantu abathanda uthola ukuthi ufuna sizokuhlambula isithuna njalo uyamfutha njalo uyalifutha lo muntu kuyenzeka lokhu ekufutha uthathe lisebenze ukufutha akufuneki nje vele nje kancane wena uhlezi ulifuthela lapho futhi ufuna umuntu uhamba ufuthela lapho uyehe it's advisable ingane zakwethu ukuthi ningahambe nifuthele igodlweni ngoba akubona abantu engingabathemba akusho uma ngine esigodlo mina njengoxolani mufika kimi ngethembe ngaleyo ndlela ngoba kungenzeka uthola ukuthi angithembakalanga isizulu sithi ungabe umthemba umuntu themba itshe kunokuthemba umuntu lokho kuwubufakazi bokuthi akunandaba ukuthi uyinyanga ungumthandazi ungumfundisi kodwa ungamthembi umuntu period. Yes dokotela abantu abakubambe inombolo inamba ngitholakala kuyo isathi 082 besithi 40 ithi 082 besithi 50 besithi 17 iphinde ithi 50 besithi 6 egcineni yeah no yezwakala nizweleke babukeli ngakwazi ukumthithi udokotela ngakhohlwa kusilandela kune channel whenever you have a problem thinta udokotela Thank you.